يا من عصيت الله يوما غافلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangorip no Allah, paganero na panalaman tantano sa mga pagaritan o atitandingan si Saging kaya programa ini ngaranan sa bitira sa kawang. Sabab ko kap panaguntamaniran, ko kap kisampay o mga padandawan o agamatan o agama Islam si ko mga pagariran. Si Saging kaya oras na aya kabagantan sa usayan na yung kai amawdu iningaranan sa as-sunnatu tarkiyya. Kuwatan ko pad mga masail manunumpang sii na namaganta no sa mapunto ka usayan sabab sa yung kai mawdu na tantuin niya mablang ko kaya pa magusayawon o mga kakatan o mga ulama na aya sabab kaya ko tanurong din sa pada mga masail manunumpangon na sabab ko kay ito oras pugusaran tanong si ko ndalagi dai. So as-sunnatu tarkiyya na aya pa kamumuradan si Saging kanina istilah nas kanyan so inibaga ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampan adna makasusuguon ko kapanggalbakan yanon. Nagumada agyang ko to makaarnon si ko kapanggalbakan yanon. Sekalian natigiran so matalakahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma qaba muqtadihi wantafa mani'uhu. Si ko kipumbata din si Saging ko to mga syarat o kakabaloy usun na tarkiya kagi sa manen na aya isa apad amal usayan di mapamagusay si Saging kaya mudo nagyong ko to ainom baka pa kay akuan adalil. So ini baga ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana dan yang manggelebek sa kapag haram si Saging ko to gelebek na miadwasan bagi sa mga pagaritan mga kakatan ng mga ulama. Si ko mipakayro na gusto doon pa kay na nagyuto ba si ko syart mga surut ini putadiran ko kakabaliw niyan adalil na natigiran adwa timan paganayron na wujudul muqtadi maad nagyang kuto ang makasusugo ko Rasul sallallahu alaihi wasallam si Saging kuto agalaba ko kapanggalbakan yanon na mampan sama adno to na denggal bako Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko to doon kanggal bako Rasul sallallahu alaihi wasallam na karinaw to o di na dalilo to sa di mabuka panggalbaka o umat yan si Saging ko to galbak adenggal bako Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay ibarato to. Nagyang ko to akini bagak no Nabi sallallahu alaihi wasallam ku adan lil aidain ma'a wujudi sabab. Anto nagyang kutwa sabab. Ama adin si Saging kutwa kapag bang kipananawagan si Saging kutwa salatul aidain na denggal bakaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagyito at tigiran so al-i'lam lil aidain. Makamu ay nagyang kutwa sabab ugaid na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na din yung galbuka. Nagyang kutwa din yun kang galbuka na makatuturo to sa aya paliugat rak tanu nagyang kutwa kibaga kang tanu mambu si Saging kutwa galbuk. Yuti paganaya siya. Ay kadua. Na zawalul mawani'. Madaagiyang kutwa, maadaagiyang kutwa makaarn ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kapang galbukan yan si Saging kutwa galbuk. Ayaman ada makaarn ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko to dan yan kang galbuka na aya paligot ra katano na di tanong mabupang galbuk nagyang ko to galbuk. Si ko kapag usaya si Saging kaya masala na sa mga pagaritan
na lagi dukari rimbutan siranon kapumbali niran udi na perang kumeniran asulang-ulangan udah manggil buku Rasul sallallahu alaihi wasallam na pumbali niran adalil sa kapapaka haramas isagyang kutwa siya. Na upama ka turuan ka haramagi ang kutwa galibag sabab sadang galibagas kanian o Rasul sallallahu alaihi wasallam na da mga paginuntulan. Na upama mambuka rangkuman ka sa turuan ka asulang-ulangan o damang galibag o Rasul sallallahu alaihi wasallam na kapakay na da ka man mga paginuntulan. So andi ka pa paginuntulan ka. E ka pa paginuntulan ka na mabaloy ka matago kasi sa giyang kutwa tafsir. Adin misasenggay ini bagak o Rasul sallallahu alaihi wasallam kena beraka patut ibagak ka. Na adin mabua ini bagak o Rasul sallallahu alaihi wasallam patut ka nagiyang ko takibagak ang kaon sabab sa ini bagak sa kanyan o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malay tanong si iku mga ini bagak o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana demang geleb ko Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang geleb ka nana kena berakat tanu paliugat agi yang kutwa di tanurun membukang geleb ka. Agu di tanu ke kuah dari nasi sagi yang kutwa kapaka haramatan urun udi na di tanurun kapang geleb ka. Paganiron nana ma tarakahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisababi karahati tab'ihi lahu. Yang kutwa ini bagak unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa aya sabab kini bagak niyanon na kama makarwano na ginawa niyan. Dia ginawa niyan kana beso kini paligot nuno syara. Aya mana na diron malalayam aginawa niyan. Si sagiang kutwa galebok. Aya ibaratanan nagiyang kutwa hadith amya panutul si musnadu Ahmad. Asu Nabi sallallahu alaihi wasallam nadas kanyan kansa dab. Aya mana dab na parangan. Si kubasa tanurun. Sa aya sabab ada niya nun kakan na dirun malalayang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kukap kuno. Na dingaw tu kapakaya baluin hukuman na tika dia kurun mabukan. Sa aya dalil nasu Khalid bin al-Walid na nakumianon na desagdaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sa aya kisagdaan niya nun na isu parian. Aya ikadua. Agalabok ini bagak Rasul sallallahu alaihi wasallam nak nabar kapaligot akibagak ngaon. Nagiyang ko tama agalabok ini bagak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maka mumuayan agiyang kuto adalil sagiyang kuto kini bagak niyanon na hukuman uto akhas ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa dirun kapakay ubon pamangpedi. Aya ibarat yan nagiyang kuto miyapan utul si musnadu Ahmad. Asu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitero yan. Inna alu Muhammad la tahillu lana as-sadaqah. Mata-mata na tiginas kami. So mga pamilya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nadikiran kepakai ibairan dingguna iso tamuk as-sadaqah. Belagi o keniran o di na penggunaan niran. Aya hukuman ito na kana bepaliugat si iku ginawa tanu iba tanu bagakan mabuso kapet terima tanu sa sadaqah sabab sa kanyan na inibaga ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangori penuh lagi yang kutu hukuman yang kutu kini baga kanunu Nabi sallallahu alaihi wasallam na sibu tu ku Rasul sallallahu alaihi wasallam agus iku pamilyan yan. Ay ikatlo na ma taraka an-nabiy fi'lahu limani'in thumma zala hadha al-mani'. Inibaga ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa makamumu ayan agiyang kutu makaarnon sa kapenggal bukan yan. Orian yan nasi iku kaya patay o Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyada agiyang kutu mania si iku kapenggal bukaw. Na diutu kebaloy pas sudah sabang kapaka haram agiyang kutu agalabak. Sabab sa ini baga ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay ibarat ito. Nagyang kutu kini bagakan o Rasul sallallahu alaihi wasallam ku katimuan yan ku mushaf su Quran. Katimuan yan ku Quran. Si iku bayna daffatay al-mushaf al-wahid.
sa ayam makatitindig makaaran ko Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyang ko tuwada kakiturun o Quran sa jumlatan wahidatan. Nasiku Quryan o kiyatarutupian na miyawafat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumanga sahaba na miyakinang laniran agyang ko tuwa katimu ayran o Quran. Si ikumasaw Abu Bakar, si ikumasaw Uthman, namiad nagyang ko takiatim ako Quran, na di ka pa kay iba kagiraw, agyang ko takiatim o na haram, sabab sa denggal bukaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa supup mga galabag makasasagin daro, napupaganduro to si iku mga ulama, si ikumasa, na si iku Oryan o kakukumayranon, kapakayranon, napupakayin tano sa ginawatan. Na upama kaaya kailayran a hukuman na di patot ibang galabog ka na di man buto mapanggalabog. O gayon aya puntaritan ro na so ijtihad si isagyan ko to masala na qaim maka titindig. Kenapa kakaklos yagyan ko to di ron di ka pamimikiran na mga ulama ko kambetagiran mo sa hukuman. Sa di ka kuha apa sudah agyan ko to kini baga kanon o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay katlo na udi na ikapat nagyang ko to at-tark ghair al-maqsud udi na gyang ko to tigiran na at-tarkul adami yuto so inibaga ko Rasul sallallahu alaihi wasallam yuto so damanggal ba ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ayadan yan no kanggelbukan na kanaban yan napipikira iban yan bagakan mampan sama kamu mo ayan apiapan na makamumuayan nagyang ko to makasusugun udi na maadagyang ko to makasusugun ko kapanggelbukan yan na ayah hukuman ito mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala na diyuto kapakay ibakwa apa sudah ko kapakaharam mga sisagyang ko to siya giyang ko to atar na iniiatibaro ito mga ulama sa tarkul adami kanabuto tark fi'li sabab sa das kanyan manggelebuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sa banian pipikir apang gelebuk kanyan imbaga kiyan agi sutar na maupakatun so kadaklan ko mga ulama sa aya rajih kiran na sutar na fi'al sa ayam yatoon asumyo pa ko na su Abu Hashim ad-Dimmi sa pitero yan na su Adam na pemagitong nun sa manusia na tigo mga ulama adi so tark naroon pemagitong sa manusia na giyang ko to Adam na diron pemagitong sa manusia nagudiyo to kapakay apa sudah dalil sabang apakaharam agiyang ko to siya sabab sa agiyang ko to daun kanggil buka Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ayadan yan ng kanggil buka na dami titik sa pamikiran yan udi na kanaban yan pipikiri ban yan utumbagang na mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala giyang ko to tark ay naluitan wa tarkul adami na pada kasasabapan nun naging ko tadi niya nakaadin si sagiyang ko ta masa Rasul sallallahu alaihi wasallam di maadin si sagiyang ko to adar pa Rasul sallallahu alaihi wasallam o di nadami titik si sagiyang ko to pamikiran Rasul sallallahu alaihi wasallam iban yan to bagakan udin na banyan penggalabukan na dito inalitan waging kaya masala adin ang mga galabak o Rasul sallallahu alaihi wasallam inibagak o Rasul sallallahu alaihi wasallam na di ka o adalina bamambu di penggalabak sabab sa ayadalil nagyang kuta dong kang galabak o Rasul sallallahu alaihi wasallam na ipsim pa yung agyang kuta hukuman sa kapapakaharamangon na pagpakalasubit yarasan sabab sa di tanong kakaknala si sagyang kuta tafsilian ayawas yat tanong mga pagalitan o mga awam o di na mga murid si ko kapupang nalatanong ko mga hukuman o syara na ayakaturo Imam Al-Ghazali rahimahullah na li kulli ilmin rijal umani sagut na adin ang mga mama arunun ipagandud agiyang kuto mga masailun ibarat susi ko aqidah na upama kakailangan kagiyang kuto hukuman si ko aqidah sabut si ko aqidah na aya pagandudan ka nagiyang kuto mga tao aya piyang adianiran aya kinoiran at takhassusiran na aqidah si ko fiqh
Na aya pagindudan ka nagiyang kuto mga ulama, aya piya nga dianiran, aya kinoiran, at takhasusiran na sa fiqh. Siku usul, al-fiqh, na aya pagindudan ka nagiyang kuto mga tao, aya piya nga dianiran, siku kaya pa nga diran na sa usul al-fiqh. Lagi naman po tafsir. Sa aya, pag-isian ka kumano, Quran ko, katafsiran ngayon, na sa mga mufassirin. Sa di ka pa kay iba na pa kay siya kasi kunahu, na si kami lalagay si saging kutwa. Ayat takasusin na fiqh. Di ka kompleto na giyang kutwa, mapipikir ka kuha na kasimbag. Sa lagit mambunan, suator ni, o may kaad na pa kay siya yan, kung manunumpang siku kapag engineer, na di ka pa kay pasipal lagay siya giyang kutwa, may pasadiyan na doktor sa medicine. Marani si saging kutwa kakiribat yan, amay kakuan ni naging kutwa hukuman si saging kutwa doon pangadi. So insyaallah subhanahu wa ta'ala nasupad na manunumpang ang mga masail si saging kaya piyamagusay tanong nasabab sa mababagyang kaya oras kukuan tanong si saging kaya programa na nasigo pang oras na barot ano mo say sulit ano siya lakay pakandud na merkano salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.